Sithokoze kakhulu ninonke mphathi wohlelo Ntwana kwaMinyaka asizukukhuluma okuningi nangenxa yokuhamba kwesikhathi kodwa nje ngicabanga ukuthi thina besilo uNkulunkulu uzawubeka naye afisa ukuba akubeke ukunqamulela nami ngizobeka ngifisa ukuba ngikwedlulise ngiyathokoza Bye. Ngikhuleke kubantwana basendlini. Ngikhuleke emakhosini basendlini. Khuleke ebukhosini bakaMyeni la ngizalwa khona. Ngikhuleke kuyizivakashi zonke ngibingelele zonke izivakashi ihambe izitho ezisabile. Abangani siyathokoza kakhulu ukuthi nisihambe iyo leyo ngifu siyabonga. Siyabonga kakhulu program director. Thank you so much. Ngibingelela amaNazaretha nomfundisi kaDishadisa ngasasekhona. Kakhulu isilungu. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu kuyinkokheli esikhona zisihambele bakumalema nethimba lakho siyathokoza kakhulu. Nabanye imisi bonke bebakhona nawo wonke umuntu othe wazobungaza lobusuku kanye nathi siyathobeka kakhulu nanokuthi nispende isikhathi sonke nichitha ama-hours in wena ukuthi beningaba ninezidingo or ninama-commitment ebeninawo but just because he wanted to grace this day with us siya-appreciate kakhulu nokuhlala nathi kusukela ekuseni kuze kushone ilanga. Ngithanda ukubonga kakhulu kumndeni wami wababili. Ngiyabonga bomdolomba. Ngiyabonga kubhuti wami. Ngizalwa ney'nsizwa the most. Ungakhipha ithimu yebhola, ukhipha amasosha, ukhipha ama-reserve. Ngizalwa nje ney'nsizwa kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu bomdolomba. Ngiyabonga kakhulu nge-support. Ngibonge kakhulu kubantwana. Kakhulukazi uNtwana kaNtuli nomndeni wakhe ngiyabonga. Abantwana baseSuthu ngiyabonga kakhulu nge-support. Uthando eninginikeze lona ngiyabonga. Ngiyabonga Ndlunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngokungithanda. Ngiyabonga kakhulu nje kakhulu ukubonga. Akukho okuningi esingakusho. Sibonga kakhulu nokuthi amaNazaretha ekwazile futhi ukuzospenda lolu suku kanye nathi. Bese ngibonga kakhulu umyeni wami. Ngiyabonga ngale kwesilo ukhona isithando sami. Ngiyabonga kakhulu isithando sami. Ngiyabonga ukuthi ubuyise futhi isithunzi sakaMyeni. Thank you so much. Nisazobuyela emakhaya uNkulunkulu anibusise siyathokoza. Siyathokoza Ndlunkulu. Nina besilo umndeni Ndlunkulu umngankosi Ndlunkulu waLinduzulu. Ngiyathokoza ukuthi ube khona ukumelela bonke umngankosi nomntana enkosi naye engasekho. Nina besilo usuku lwanamhlanje libaluleke kakhulu. Ngithokoza kakhulu kubo bonke abakhona la. Ngithokoza kakhulu bomdolomba. Ngithokoza kakhulu isipho enthe nasiletha ezinkulu. Kunento engifisa ukuba ngisaqhubeka ukuba ngikhulule kuyona. uNkulunkulu ngoba ekhona nje ngoba efikile la umkababa
ugane babo wami usho ukuthi ezami ingane esiyoba nazo naye umngami sengiyomthola lapho mina ngithokoza kakhulu uMdolomba lokhu sibambene njalo njalo nonke enikhona ngithokoza kakhulu ukuzobungaza abakwethu indlunkulu amakhosi akhona ngithokoza kakhulu nabesilo ngokuhlukana kwezindlu amakhosi asedlunkulu namakhosi nje onke ngokuhlukana kwezindlu ngithokoza kakhulu komongameli beyinhlangano abakhona umhlobo wami babumalema ngithokoza kakhulu nesekela lakho nawe Dlamini mzala ngisho nje lokho bethuka abantu abaningi ukuthi hawu ngoyama yasaphothwa umalemi EFF kanti bakwethu imbono yethu iyafana siyakholelwa ukuthi isikhathi sentsha lesi isikhathi sentsha ukuthi nayo ikwazi ukuthi igedele ilibuse lelizwe njengoba kwenzeka ngicela ukuba nishayele uhulumeni wase South Africa ngokuthi kancane kancane intsha iyangena ezikhundleni thokoza kakhulu siqhubeka nabesilo usuku lwanamhlanje lube isibusiso kakhulu kube nezinto eziningi Mdolomba uthando lwami enginalo sobe lishinthe le nto engayibona ngahlula ukuyibamba ngoba phela singabantwana buye kusize lokhu ukuzala bedlunkulu kuyasebenzela kwesinye isikhathi kodwa ngenhlahla ngiyathokoza Mnguni nangelilodwa ilanga akubanga lula kodwa ngagcine ngiwinile ngiyabonga akushintshe lutho namanje usaqhubeka uNkulunkulu igama engizolisho nje ngizothi ngiyabonga Jehova umphefumulo wami ukuthi lesi sikhathi seze safika ngoba kwethu ukuhlala kulesi sihlalo uphethe amadoda aganiwe ungaganiwe wena buye kusabeka ukuthatha iqhubu bazosho ndawo ingwenyama khona kodwa akamasukudlala ngathi akathatha umfazi so umzwayo mhlawumbe uthi sesoyithatha ke inqumo ke manje siyithathe singesabe ngicabanga ukuthi uzongibambisa lokho amen thokoza kakhulu uManazaretha unyazi lwezulu sike sahamba sayaphesheya einzukwini konke la kade sihamba khona bafike bangitshela bathi Ngonyama ungahlukani noNyasi ithusa lento imibonwa ngabantu bangaphandle kweSouth Africa ukuthi kubalekile ukuthi uhlangane umhlatho wazana ukuze izinto zilunge ngiyathokoza nje ukuthi abahlobo bami abakhona eParliament bakhona mina ngiyazi ukuthi mase ngifike egcineni angakhali kakhulu ngalelizwe kodwa bondaba silapha nje siwumndeni asiphelele
khona bangekho la engizalwa nabesizwe engabashiyeni ibele ubhlungu kuhlukana komndeni bathi abelungu divide and rule. Let's separate them so that we can conquer them. Because when they are united, they are too strong to defeat. Let's divide them in half so that they are weaker. Nabisilo nibhlungu bengithi mina impi yesihlalo napho sengize ngingena lo mgaqo lo bathi nje makuthiwa umongameli ubeqinisile ngesinqumo sokuthi indlu yamithi iyona ngwenyama awungathi ngamthinta uDlunkulu ngathi hayi asambe siyoshada lokhu kusivimba ukuthi sekulpulpit sesedlulile ngokho nabesi andangibuzanga la ngini ngithengizwa bathi hawo sekhona i-constitutional court senze njani ke manje ngoba sesihlela umshado kanjena manje sekhona icala futhi elisazongena ngizothini kubantu bakwamina ukuthi awu ingwenyama kanti ifuna siboshwe kanye nayo nathi siholela ejele nabesilo ngifisa ukuba nazi ngubika namhlanje lokhu ngoba kuyilo losuku i-constitutional court ayinasidingo uma beke baya obe ukuhlanganise mina nabo ngiyangizwa so ngoba manje bengikuzwa ukuthi cha siyamuza umongameli kodwa uma sekuyiwa kwi-constitutional court sekupersonal it's personal against Misuzulu now and umusukela uMsuzulu you are going for me direct no I'm waiting for you we'll go down we'll dance sizodansa uma ke kwayiwa kwi-constitutional court kuphelile phakathi kwami nabo sizwana nabeseli mawuthi khona abakhuluma nabo la uthumele lo mlayezo ukuthi mabe ukuthi ngoba seke ukuthi yini abayifunayo manje kusetshenziswe igama likamama la ngoba esayithulela indlovukazi ingakwazi ukuyiphendulela ukuthi khona yangifaka esiswini imfaka esiswini kwenze njani qambela umntana enkosamama ubhlungu azile kodwa uzokhuluma lezo indawo kodwa ngithenga izulu kangikusho lokhu ngalolu usuku ukuthi ngoba bese uhlela lo mshado lo mgcado siuhleliswa ukuthi bese sithi izinto zamacala iqiniso selivele oba ko abakushaya indiva lokhu okushiwo ngumongameli ukuthi wayeqinisile futhi ngeke besabuyele high court ngoba ibachithile sebeqhubekela ke manje kwi-constitution ibhlungu lento abayenzayo ihlazo isisithunzi mina ke personal uma ke kuka kwayewiwa kwi-constitutional court ngicela bakwethu ningizwe kahle lokho sekupersonal sebefuna mina siqu sami Misuzulu akusesisihlalo ma sebefuna mina mase kunjalo ke ayitholana ephezulu mase funa mina ngikho
mina ubaba ngifundisa ukungesabi mina angisabi ilokho sizikamagebe ngicela ukuba ngudlulise ngoba sikhathele lokho sikhudule odakeni ngokungenasidingo umndeni awuphelele la ngoba sila ngiyacela umndeni kaZulu ubumbana kodwa laba baye enkantolo ngoba babili bathathu babili ngababaningi phelile phakathi kwabonabo mabeke baye constitutional court ngoba kayinasidingo ngoba sebeyuphikisa manje umthetho waleliso ukuthi awushintsho bengubani bona ngoba imithetho yavotelwa kuleliso ukuthi mayiphase bona beyidlanzana abantu babili bathathu bathi akushintshwe ukuze kuvune bona into enjani le bakwethu ngithokoza kakhulu ngibongela umhlokombane sikulesi sikole ngibongela nonke isivivane bakwethu ukusingatha udlunkulu ngibonga nonke engenafaka isandla ngibonga kakhulu emesiwa kaCocta ukufaka isandla ngibonga kakhulu umbutho wezokuvikela nowalapha ekhaya okhona uhlezi ukanye nathi nayo ipresidential uhlezi ihamba kanye nathi siyabonga nabesilo ngiyazi ukukhuluma kube kuningi lapha emafonini awu mamini uneyingane kunalokhu umuntu umthandile umthandile wena ngilandele yami inhliziyo mawuthi mhlawumbe omdolomba banginikeze mhlawumbe iphasele bengingalazi ukuthi njani malibheda ngizoyilungisela mina kahle futhi sikhuluma ukulungisa lokhu esikwaziyo kwaZulu ukuthi umuntu ulungiswa ngenduku owesilisa ulungiswa ngenduku i-gender based violence angihambisani nayo ngiyakwazi lo kwamina nje angazi ukuthi ngathi ngiyifunde phi ngoba angaze ngimbone umdlokombane ebeke umama bami isandla ngaze ngathi ngifunde phi leyo nto manje ke Dlunkulu induku iningi eDlunkulu ziyahlobisa kayisebenzi nemvubu enye nje ngihlezi ngiphethe imvubu ngoyiqaqa kodwa ngelinye ilanga nina besilo ngithokoza kakhulu uPremier weProvince ukufaka isandla ngithokoza kakhulu umndeni wakwaButhelezi ibamba bukhosi ngithokoza kakhulu engibakhohliwe bakwethu nonke kwamalenza sihlezi sindawonye kanye nani ngiyanthanda uShifu ngithokoza kakhulu mawuthi khona bakwethu esengibakhohliwe abafowethu odadu umntwana kwazi umntwana mukelile my beloved sister my beloved brothers umntwana bizwe ekhaya ngiyabonga kakhulu bondaba you represent all of them uba khona kwenu nosinethe ngithembe kade khona earlier thank you siyathokoza sithokoza kakhulu kunina nonke inkosi ayixolisi kodwa ngicela ukuxolisela ukupolitika ngenkantolo ingane engashawa bakwethu iyedelela ngiyathokoza
Nkosi